Assalamu alaikum. Narisome Indjili ya Îsa-Kristi yangiwa na Markusi. Îsa na mwana akana jini la peu. Wakati Îsa, mwenye Yakubu na Yohani waja wampara maswahaba ya salia yale, waono dunia nyingi ya wazingizia na mafundi ya sharia wakoshindana na wao. Umuona yao Îsa, pia i dunia ishanga, impushia ya msalimu. Sa ile, Îsa wadzisa. Musulagwa chini na wao. Mshu moja harimwa i dunia ile, amjibu. Fundi, sihubingia mwana wangu, mana ana jini la mfanya bubu. Vahali yonsi limjunrushi yao, lilo umbutsa vonsi, umtoa mavovu hanyoni, umvuhurisa manyo, na mwili wahe ulimbiha. Tsirahi maswahaba yaho yalitowe, barika washinda. Bas Îsa amwambia, hewani wali dunia la leo lini kamuna waminifu, ata lini nitsokao na wanyu, ata lini tsena de nitso mustahamilioni, namni vingi yewo. Bas, wambingi yawo. Umuona yahe Îsa, lijini litsuhu umwana hanguvu, au vonsi, akodzi vingirisa na ulawa mavovu. Sa ile Îsa amdzisa babahe, inamida mingavi ntrongo ini imparao. Amjibu, rongu unatsani hahe, wakati mwengi jini lilo, umvutsa monina moro au majini, ile limwangamidze, badi neka utsoshinra ufanye rongo, riborehe, uri saidye. Îsa amwambia, usurongoa amba neka utsoshinra? Pia umkinishiha hauaminio. Sa ile babahe wa uMwana ule ashelemedza, nisuamini, badi nisaidye vahanu nakosewa na waminifu. Wakati Îsa aona dunia nyingi zaidi irema mbio ije ingulidzane vale, alagulia jini la peu lile hauliambia, hewawe jini la peu bubudzifa makio, nisihuamurisha, baushia mwana mtsauo, wala uzungie tsena. Sa ile li jini latsakeme, limtsuhu hanguvu, amusa lilawa. Mwanamtsa ule akamauri afu. Ata wengi wakavale wakoronga amba afu. Badi Îsa amsiki umhono. Amumidzi ata alimbala. Wakati Îsa angia monina nyumba, maswahaba yahe waja wamdzisa. Mana chini wasi karashindra raindzia jini lile. Awajibu, inamna ya jini lini kalishindri utolwa nekatsiha mamilio. Marahaba watukufu.